أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam ederiz. Bugün ise bizning 15. hadis. Hadisning teksti tubandagi yangıray. Gan Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه Bukhari ve Muslim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip etti. Men kâne eğer sin Allah Teala'ga hem ahiret gününe iman getiresin iken, yani Allah'a şanasın iken, Allah'a şanıp kına tugul, bilesin Allah Teala kuruşu, biluşu ikenligin, hem kılgan gamellerine Allah Teala izgi gamellerine cennetli vaqda kılganını, hem de indi kılgan günahlarına Allah Teala cehennemli vaqda kılganını bilgen halde, aşangan halinden kişi. Eğer sen şuna aşanasın iken, bil, فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُدْ Sen baratik yakşı söz söyle, yaki deşme. Bu hadis Müslümanlarını edep hem ahlakka şakıra. Hem şakırıp kına kalmay, kursete nindi gameller hakkında yakşı söz söyle, yaki deşme dedi. Yaki eğer sen Allah'a ahiret gününe ışanasın iken, iman getirdin iken, demek sen kurşuna qarata yaxşı muamele kılasın. Eğer sen Allah'a hem ahiret gününe iman getirdin iken, özünün qonağını hürmet edersin diye. Bu hadis Bukhari hem Müslim jeyintiginde getirildi. Görəbiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi aşağı Müslümanlarga müracaat ete. Yani bir-birinizin arasını düzeltiniz, bir-birinizin arasını yakşırtınız, haramını kaldırınız, izgi ameller kılınız. Yani bir-birinizin arasını düzeltü hakkında haber etti. Hem en birinci iski alasımız kile yakşı söz söyle, yaki deşme degenini. Bilebiz, kişiler bir-birisi bilen tilleri aşağı aralaşa. Til kişini sidiruşi de, til kişini kidiruşi de bulup dura. Şul sebepli söz etkenşi anı uylav, anı hakikatte bu söz mina ziyan getirmez mi deyip uylav, fikirlev, sırala. Hem bilirge gerek. En köp kişi efetini kureşek tili sebeple. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti, kıyamet gününde kişiler en köp kişi kıyamet gününde cehennemge yüzleri bilen utqa ırgıtılır illa nerse sebeple? Tilleri sebeple utqa ırgıtılırlar.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer siz saklasanız dedi, iki irin arasındağı hem iki but arasındağı ağzalarınızı saklasanız, men sizge cennetni tiyişli kılırmın dedi. Sahabeler bu sözlerini, bu ayetlerini, bu hadislerini işitip ağızlarına taş kabıp yerdiler. Ağızlarına su kabıp yerdiler. Söyleşmez için köp söylev kişini yıragayta, көңіл қатылығына кетіре. Көрәбіз, қайбір кішілер күннер бойы бір-бірсі білән сөйләшіп отыралар. Қапқа түпләріндәме, телефоннардамы? Ләкин білірге керек. Аллах Тәала Қаф сүрәсінің 18-ci ayetinde ayetті: وَمَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ غَتِيدٌ. Allah Teala ayetті Qaf suresinde 18-ci ayetinde söz aytilmez. Aytildi iken anı yazıp turuşu iki uyav ferişte var. Biz anı kiramul katibin dip atıyız. Kiramul katibin izgi gamellerini, naşar gamelleri bizni yazıp turuşu kişinin iki feriştesi var. On yakta rakib, sol yakta gatid dip getirile. Söz aytildi iken onlar bu sözünü yazıp koydular. Hem kişi her aytken sözü için cevap tutacak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kişinin aytken sözü barıtik ikisigine anın yaklı. Mene bütün söylegen sözünün barıtik ikisigine senin yaklı. Kalganları sana karşı bulur dedi. Ol birincisi Allah Teala'nı zikir etu, senin yaklı. İkincisi yaxşılıkka ündəv hem naşarlıktan tıyı. Mene bu iki ışıraqtağına kişinin aytken sözleri anın yaklı bulup tura. Qalğan ışıraqta barısı da ana karşı bulaşaq. Şul sebepli İslam dininde sileşu edepleri qaralğan. Hem birincisi getirile en yetekelleme bima fihi faide. Yani Müslüman kişisi barıtik sili iken faydalı eybirler hakkındağına siler. Tilin haramdan, boş sözden saklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Müminler suresinin 3. ayetinde ayette وَالَّذ۪ينَ هُمْ غَنِ اللَّغْوِ مُغْرِدُونَ. Ol müminler tillerin boş sözden saklarlar dedi. Hem ikincisi غَدَمُ الْاِكْسَرْ مِنْ كَلَامِ الْمُبَاهِ. Müslüman kişisi mübah, ruhsat itilgen sözünü de köp söylemez. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette La tukessirul kelam bi gayri zikrillah. Allah'ını zikir kılıdan kalgan sözlerigizni köp itip, yani köp kılmağız, sözlerigizni kıska tutağız dedi. Çünkü köp söz söylev ol köngil katılığına getirile dedi. Üçüncüsü ucubul kelam gindel haca. Eğer sen muhtaç iken, senin ihtiyacın var iken, haklıkını aşıklarga tirisin iken, ol vakitte sana söylev, anlatı, sorav tiyişli bula. Dördüncüsü, söylegende tavuşunu kireginden artık kötermev. Söylegende tavuşunu kireginden artık kötermev. Yani senin engemedeşin seni işite iken şundan artığın kışkırıp söylev kerek değil. Bu söylev edebi turunda söz bara. Hem beşincisi ol da bulsa en yekune vechul mukabil lil vechil esna'il kelam. Eğer sen kişi bilen söyleşesin iken anın yüzüne qarab söyleşirge kerek. Kırığa qarab değil, gözüne de qarab değil, yüzüne, anın tarafına qarab söyleş. Hem altıncısı gademu qadgul mutekellim. Söylegende engemedeşinin sözün bölmev, anı tınlay bilu. Bu barısı da söyleşu edeplerine kire. Demek qabatlap iske çürüp ötesim kile. Yani kişinin en yamanı eybiri ol da bulsa anın tili. Eğer tiline hoca bulabildin iken, tilin bilen dost buldun iken, demek senin, benim
башкаларыбызның, бөтенебезнең дә Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешү мөмкинчелеге китерелә. Чөнки хадис шәрифтә китерелә, әгәр берәү иннал габда ла ятакаллам бил калимати мин ридваниллаһи тәгалә ма юлqa лаха балан ярфағуллаһу биха дараджат диде. Әгәр bir бәндә, әгәр Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешә торган сүзләр сөйли икән, Аллаһ Тәалә аны төрле бәләләрдән саклап калыр һәм дәрәҗәсен күтәрер. Ва иннал габда ла ятакаллам би калимати мин сахатиллаһи тәгалә, әгәр инде бәндә Аллаһ Тәгаләнең ачуына китерә торган сүзләр сөйләсә, Аллаһ Тәалә аны төрле бәләләргә очратыр һәм ул бәләләр аның утка кируенә сәбәпче булыр диде. Аллаһ Тәалә үзе сакласын. Соңыннан икенче тема, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахири фальюкрим джараху" диде. Әгәр берәү Аллаһ Тәаләгә һәм ахирәт көненә иман китерә икән, ул үзенең күршесенә яхшы мөгамәлә кылыр. Ислам динендә күршегә яхшы мөгамәлә кылу таләп ителгән гамәл. Аллаһ Тәалә Ниса сүрәсенең 36 аятында әйтте: "Вағбудуллаһ ва ла тушрику бихи шайъан ва бил валидайни ихсана ва бизил қурба вал ятама вал масакин ва джарил зил қурба ва джарил джунби ва сахибу би джанби" диде. Аллаһ Тәалә әйтә: "Вағбудуллаһ", Аллаһ Тәалән бер Аллаһ Тәаләгә генә гыйбадат кыл һәм аңа ширик китермә. Ата-анаңа изгелек кылды. Соңыннан ата-ана хакыннан соң түбәндәге хакларны искә алды. Үзеңнең якыннарыңа, туганнарыңа, ятимнәргә, мискиннәргә, күршелекләргә изгелек кыл диде. Ягъни изгелек кылу шәригать буенча таләп ителгән эш булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Бер вакытны Джабраил алейхиссалам килеп миңа шуның кадәр күп итеп күрше хакында сөйләде, хәтта мин аны мирас малына лайыклымы әллә дип уйлый башладым" диде. Шул сәбәпле күршегә начар мөгамәлә кылу, күршегә зыян салу киресенчә олы гынахларга керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Валлаһи ла юъмин, валлаһи ла юъмин, валлаһи ла юъмин", Аллаһ белән ант итәмен, камил иманлы мөмин булмас дип 3 тапкыр әйткәннән соң сахабалар: "Мен я Расулуллаһ, кем я Расулуллаһ" дип сорадылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Кем үзенең күршесенә имин түгел" диде. Кем үзенең күршесенә имин түгел. Икенче бер хадистә сорадылар Пәйгамбәрбездән: "Я Расулаллаһ, син ни әйтерсең шундый кеше хакында? Кем төннәр буе намазда ула, көннәр буе ураза тота, ләкин теле белән күршесенә имин түгел" дигәчтен, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла хайра фиха хия финнар" диде. Ул бәндәдә диде, хәерлелек юк, урны уттадыр диде. Шул сәбәпле күршегә карата яхшы мөгамәлә кылу ул тиешле, аңа зыян китерү гынах икәнлеген белдек. Ничек иттереп без күршебезгә яхшы мөгамәлә күрсәтә алабыз дигәндә, беренчесе муасатаху гиндал хаҗа. Әгәр ул бәндәнең синдә берәр инде хаҗәте булса, ихтияҗы булды икән, син аңа ярдәм итү, аны кире бормау диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтте: 3 әйбердән күршегезне бер кайчанда кире бормагыз, мәхрүм итмәгез диде. Гомумән алганда бу бөтен күршегенә түгел монда. Бөтен 3 әйбердән мәхрүм. Ул уттан, ул судан һәм туздан. Бу гадәт безнең борынгыдан татарларда бик күренә иде. Әвәл күмер алышканнар.
көмір. Һәм икенчесе ул су һәм тоз. Бу әйберләрдән бер-берегезне мәхрүм итмәгез диде. Икенче булышу, ягъни китерелә мусагадатаху ва тахсилул нафгу лаху. Ягъни ул кешегә зыян китермәү һәм булдыралганча файда китерү диде. Хадистә китерелә, ягъни күршегезгә ике уртадагы кыймага, уртак, ягъни кыймага әйбер элүдән тыймагыз диде. Ягъни син аңа иң мөһиме зыян китермә һәм мөмкинчелегең булганда ярдәм ит диде. Һәм өченчесе иһдалаху, ягъни сөендерү. Сөендерү. Бездә татар халкында шундый гадәт бар иде. Ягъни әвәл мишкә ягып җибәргәннән соң анда ризык пешергәндә шушы ризыкның тәме урамга чыгадыр. Һәм беренче күршеләр бар иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, күршеләрегезне сөендерегез диде. Менә шушындый бәйрәм көннәрендә, нинди дә булса айрым бер көннәрдә, ягъни кыймак исе чыгарганда яки башка мөнәсәбәт булганда күршеңә дә өлеш тидерү. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр ризык пешерәсез икән, аңа суны әзрәк, башка әйберләрне әзрәк артыграк салыгыз, күршегезне дә сөендерегез диде. Камил иманлы мөмин булмас кем тук килеш йоклап ятканда күршесенең аш булганын белсә дигән хадисләрендә истә тотарга кирәк. Менә бу икенче мәсьәлә булды. Һәм өченче мәсьәлә дә хадистә искә алына икрамуд даиф, кунакны хөрмәт итү. Кунакны хөрмәт итү. Ислам динендә кунак хакы югары хаклардан санала. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кунакка яхшы мөгамәлә күрсәтүне камил иманлык белән бәйләде. Һәм кунакка карата нинди мөгамәлә күрсәтү турында, ягъни төрле фикерләр булды, һәм ул да булса, ягъни аңа карата яхшы мөгамәлә күрсәтүне изгелеккә бәйләп калдырдылар. Чөнки изгелек ул кешенең теләгән вакытында, мөмкинчелеге булган вакытта кылына торган гамәл. Әгәр кешенең кунакны хөрмәт итәргә, кунак килгәннән соң аңа тиешле сыйын бирә алмаса икән, ул аңа тиешле түгел. Чөнки ул изгелек булып тора. Ислам динендә кунакка карата төрле әдәпләр каралган. Һәм иң беренчесе ул да булса кунак. Кунак иң беренче тыйнак булырга тиеш. Икенчедән ул үзенең хуҗасын, бу йортның хуҗасын уңайсыз хәлдә калдырырга тиеш түгел. Өченчесе, аның хуҗаның шәхси эшләренә кысылмаска тиеш. Һәм дүртенчесе, кирәгеннән артык вакыт тормас. Кирәгеннән артык вакыт тормас. Чөнки уңайсызлык тудырмас өчен. Ә инде хуҗага килгәндә, ул үзенең кунагын якты йөз белән каршы алырга тиеш. Матур сүзләр әйтү кирәк. Һәм тиз арада тәмле ризык, эчемлек тәкъдим итәргә тиеш. Һәм ул ризык гадәти көндәге ризыктан яхшырак булырга тиеш. Һәм дүртенчесе, әгәр инде кунарга калса, аңа урын тәкъдим итү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ад-дияфату саласату айям." Кунак 3 көн диде. Хайру ва джаизатуху, аның рөхсәт ителгәне хәерлесе яум ва лейла. Рөхсәт ителгәне бер көн һәм бер төн. Аннан артканы ва фама вара залика фахуа садaqатун галейхи. Һәм ул аннан артканы хуҗаның кунагына булган садақасы диде. Ләкин һәрбер халыкның гырыф гадәтләре бар. Әгәр алар шәригатькә каршы килмәсә, кабул ителә. Шәригатькә каршы килсә, алар кире кагылачак. Шәригатькә каршы килмәсә, кабул ителәчәк. Шулай итеп, бу хадискә нәтиҗә чыгарабыз. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу хадисе белән безгә камил иманга чакыра. Ягъни иманыбыз өстендә эшләргә чакыра. Һәм иң беренче, ул да булса телне саклау, телне тыю камил иманлык галәмәте. Кунакны хөрмәт итү, күршегә яхшы мөгамәлә күрсәтү, шулай ук иманнан дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям хәбәр итте. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.